Good morning. Ngasi Purnima Numit ko. Ngasi Purnima Numit ki card message yung minarase aduga yari ngay Purnima Numit ako na nahangay tawba manifestation kari kra adum tawbi bayay ko. Khara madi ay hapetang remind taw zarake ko hadi kay tawba ya gadage habdo. Ado ahamba lakpa oiragadi ko hadi ahamba sum video yengbo itadi Purnima mamangda kem tawdri hadi yamna hadi audience ta hadi anoba hadi recent kumba hadi join tawpo ko paleragadi hanagi yawboni ko hadi full moon manifestation kai taroga ado Purnima da tawba ya ba mayam ma lay ko koina ko hadi LOA hai tar ko law of attraction se koina use tawba hai tar shoi kan tawba sin ko yam thuna akoi da result lak ko tu oiba ado gini ko ado hai petang karam karam tawba ya ge hai ba ado din jang age aduga fazana in details ta yenge hairagadi hanagi video yawbo ngai to dum yengbiyo ko hadi process to chama na bani na hanjan hanjan nam traga chu yare no ko videos ta ado kwai first ko card ke message hai petang yeng minar se ko Tidagi ahom katang lotho ase ko card number 1 2 and 3 ahamba ani shuba ahom suba ko Siler ko card home se ahamba khan bangai gi yeng minar se ko ahamba khan bangai se 2 of 1 se na lai ko sida card si maming iri se 2 of 1 se kai no hai kan se da ko thabak se khanjana bodo yamna ai se ngamgadrane ngamoidrane kaina sum khanba gumba leina ko ha sum ngasi gi ni yengamne na hai tar ko ai se ta sira to sira na traga sa san sira ko san sira kan khanjana ba lera ga de hadi chaklo du gi pot to ko hadi sai than da ko hadi daw tham ga no isa da hadi aina khalli ba pot to ai ngamni ko ni hai tar ko hadi khong thangjan ba hai tar ko aduga ani shuba se ko ani shuba se 8 of swords ne lai ko 8 of swords se akoina kai haini pura haidi ko kaino ma loibo oibo ngasi se hadi nangai sum akoina nuai taba khotaba me am leire na khalase ba ngasi se ko hadi kaino su oire na ko hadi full moon su oiram ni na ko phattaba mayam se release to hon go isa da gi hai tar nuai taba wakhan ni khangde amani khangde hakchang gi ne har jo health kum ba nuai tam ne kai khalase ba hadi ngase horen nungdang meditation kum ba ga tawbiyo ba hadi full moon meditation kum ba ga tawbiraga hai tar ko isai kum ba hadi aing be isai kum ba thabiraga hadi isai do tharaga ngatang thamangal daga phambi ba hai tar ko mangon do oiro sumang do oiro mathak do terrace mathak to gumba oiro ko aduga wakhan da khallo ba hadi every time akoina shor hondo khonjin tawringe hadi shor honjan ma matam se da aina hadi afaba mayam am honjaline aduga phattaba ai gi manung da leiriba mayam se loina hondo ine kaina akoina sources faina kamthokpa matam se da hadi kamthokpa se da hadi phattaba mayam loi chatkrabani ko ai gi hakjang se da leiriba nuai taba wakhal adagi hakjang da leiriba hadi leina kari kra mayam se loina chatkragi ko every time ai na hadi inhaling exhaling to bose inhaling se da hadi afaba mayam am inhale tawre ko afaba mayam am hadi source honjale aduga phattaba mayam am release tawrine adwain taroga khanbi ba haide meditation to bangam den harak pa yawi na ko smaina to biyo ba wakhan khallo ba haide adum wakhan khan ba hai tar ko aina sor honjan be da afaba mayam ma ai manung da lokshan le aduga phataba mayam ma release tawri ne sor hondok pa sida aina kam thok pa na traga na ton dagi sor hondok pa matam sida I am inhaling all the positive thought and exhaling all the negative thoughts ma'am negative thoughts or negative energy or me na gaing wanda ga sum yingchale ko le kain khala se ba hadi positive energy ma'am ma aina lokshan le aduga negative energy ma'am ma aina release tok thokare ngasi gi full moon gi numit se da hadi moon gi blessings ka loina na kaina wakhan je ko andumaina khanbiraga hai tar ko potse loishalo hai bane base nungai ta ko ta ba leraga di ko ado om su bagi sina kamai to ga ge hai kan se da ko potse hoti honaraga ne khatang hadi satisfaction ama ipang phang da bagi type to bodo thaba ingang to matam sida ko tamna di lakani ko yamna hathu di la ngasi gi oina har ngasi je pot ama kano to da ya de kai khalla se ba ko ngasi mak phangdre kai na khallaga su hambra adi kaino han gano ba interest han gano ba adum lakani ba ai isa gi oina kitang tamna dum lakpa oi bodo phangni aduna haidi lepi gano to thok pi gano marak ta ko thaba ma hora matung da kitang ko patience level se tambi ba hai tare ko ado sida leire akhoi gi ngasi gi card ke message se timing ai hai petang hai jarage ko mayam da
टाइमिंग अफबसे अयुक्की पुंग 8 मिनिट 53 पुंग 13 मिनिट 19 फाउबको अदगी 12 मिनिट 52 पुंग 2 मिनिट 30 फाउबा 5 मिनिट 2 दगिना नुंदांगी पुंग 9 मिनिट 52 फाउबा अदुगा अथेंबगिना पुंग 1 मिनिट 5 दगिना 2 मिनिट 94 फाउबा लेरको सिसिना ngasi gi oina matam afaba ko aduga ngasai ena kai kai toba yagadage haibado mukha quite first di haidi belief ritual toba yai ko belief se ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯛ ꯑꯊꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯩꯗ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯦꯂꯤꯐꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯃꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯃꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯁꯤꯡꯁꯥ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯎꯁꯤꯡꯁꯥ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯨꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ब्लू नत्रगा ग्रीन ने इबे याय को अदो सिनेमन गे इबे मतम से आई ग्रीन कनो थीब खंग्रे को हाइपेतंग इरगे सिदा हाइदि पैसा ने बइना हाइदि अइना मनी मैनिफेस्ट तौनिंगे हारगदि सिदा अइना मनी ने इरेना को अदुगा सिसे अखोइ खुना पाइदि पोकनि को अदुदुना हाइदि अखोइगी चेकअप कुंबा कइगुंबा तौरगा को वाखन सिदा को हाइदि सि इरेना को इरगा ngaतंग सुम खल्लोबा अइना पामे पोतो हाइदि पैसा से फ्लो द फजना लाएको आइगी लाइफ सिदा काइना वाखन सिदा खल्लगा को अदुगा सिगी सिनेमन से बर्न तौथोपीबा हाइ तारे को अदुगा मागी तारकपा कइनो तो उत्तो अदुदा मपानदा दुम कामथोपी ब्लो तौथोखिबेगा अम लेना को अदु ngसाइगी बेलिफ ता तौबदुना हाइ तारे को सिनेमन सिदी हाइदि पैसागी रिलेट ओइना तौबियो को अदुगा ngसाइगी बेलिफ ता दुना हाइदि एग्जाम इबे यारे करियर कइनो हाइदि अदगी करियर जॉब की मतंग दे हाइदि एग्जाम हाइना सिंपल हाइदि एग्जाम खतंग इरसु याइ को हाइदि अइना आंगांगीदमक्ता हाइ तारेको हाइदि अदुम हजिक लाकदोरिबा एग्जाम हाइ तारे 12 की 10 की अदगी अखोइगी नेट की हाइरसिनेको हाइदि आंगांगैददि याम का हेना कइनो तौद्रगसुको हाइदि पेरेंट्स काइना तौबिबे याब सिंगैसेको हाइदि ngसाइगी बेलिफ तुदा इबदो नीट एग्जाम काइना इरसिनेको अदुगा हाइदि खुदसिदा पाइसनबिरगा आई आंगांगी एग्जाम से क्लियर ओइरे फजनको हाइदि विथ कलरफुल कइनो ओइना हाइ तारेको हाइदि याम फजना हाइ तारेको याम फजना माइ पाए काइना वखनसेदको अदुमाइना ओइना खनबिरगा हाइ तारेको ngaतंग खुदसिदा पारगा हाइदि एकदम मिशलगा हाइदि एग्जाम पास तौर मतुंगदा अखोइना कमाइना हाइदि कमाइना नुंगाइबदो हाइदि अदुगी मोमेंटो हाना अदुदा हिंगसेबा हाइ तारेको अदुगा सी सुमाइन तौबिरगा सी जे ngaतंग खनबिरनको हाइदि सिना एग्जाम गी लेग्रेनको जॉब की मतंगदने हाइरसेको जॉब से फंगे खोले अदुमाइन तौरगा हाइदि बेलिफ तको बेलिफ हाइरगा तेजबात मनासे तेजबात मनासे हाइदि अखोइ चाखुमदा लोइ लेबा पोन ngaतनी को तोगाना लैरुदन ते खितंग फजबको अदु इबदुना अनानबा जगाद अनानबा साइते को मनिंग ममांग लेनो को मनासे ममांगुम्बदा इगदबको अदु आई हाइसे हानगी वीडियोस यावबने अदुदा हाइपे देंबियो अदु इबा यारेको अदु रिलेशनशिप इबा याको अदु रिलेशनशिप इबा हाइदि अदुम ब्लू ना लोइना इगसु कैसु काइदेको अदु सुम कलर लोइना लेरगदि हाइदि अदुम रिलेशनशिप हारगना रेड अदगी मनी हारगना ग्रीन अदगी अतोप एग्जाम की कैगी हारगना ब्लू अदो हाइदि लोइना मा अदुम ब्लू यूज तौरसु याको ब्लैक खतंग यूज तौबिगनुको हाइदि ब्लू से कैनो हा मतंदा ब्लू इट्स अ यूनिवर्सल कलर ने बंका हाइदि ब्लू यूज तौब केम काइदेबा मैनिफेस्टेशन तौब खोप मतंदको अदुम लेरेको अदुगा अमन अमु कै तौब याय मून वाटर को हाइदि हेल्थ इश्यूज कुंबा लेबा खोपा अदुमाइना को इमुंग मनुंगी ओइना हाइ तारगदि लिक्ली की बॉटल अमदा नत्रगा अखोइगी लिक्ली की जार नत्रगा कंटेनर गुंबा खतंग लेनको जग गुंबा कै गुंबोय तारगसो इसिंग असेंगबा फजना थकपा याबा इसिंग से सोगा आइना मथक्ता गुंबा थंबिरमोबा हाइदि मथक्ता गुंबा थंबिबा हाइदि कमाइनो हाइ कांसेदा था मंगाल फंगदबा जगह दुदा थंबिबा हाइ तारको अदुगी मून वाटर अमा सेंबा याय मून वाटर दो पुसलागा आइगी फिल्टर दनी खंगदे मैम इसिंग थंगनारिबदो हाइ तारको खो इमुंगे अदुदोइना हापसनबिबा हाइ तारको हाइदि फुल्ली चार्ज तौरबा इसिंग अफबदो हाइदि आई इमुंग मनुंगदो लोइन थपवानेदा सिमगा तौबिबे यायको अदो से लेरेको ngasiगी आई हाना तोंगानबा याम का हेना वीडियो डिसेमरोगे क्रिस्टल की डिसेंबर बुदि लोइरे आई nga लेरका पोस्ट तौरके को हाइदि क्रिस्टल कमाइना चार्ज तौगदगे खोदकदगे हाबदो मून लाइट तको अदुदुना होरेन नंगनबा अदुमा शेयर तौरागे को से लेरे ngasiगी अदुगा कलर को नुमाइजिंग से को पिंक और मरून गुंबा शेट पे याय को हाइदि ई मचू हाइ तारको मरून हारगदि खतंग याक्सनबदो अदुगा पिंक मचूगा कैगा अदुम सेट पे याय को अदो से लेरेको ngasiगी वीडियो से मैम थैंक यू